TOMTV bu meng tabiri ba puna mapu taram okchari ngasigi promising star sakudol tamjagadori basi Mrs India Legacy chalubada subtitle phangbikhrabi international pride woman amadi fashion icon da phangbikhrabi Nirupama Laishram kudol tamjage ahama maktada Nirupama bu TOMTV gi magedi taram okchari Nirupama Laishram na su mayambu khurumjari amadi TOMTV bu thamoi sengna khurumjari Nirupama gi pokna fam lamdam haujikti khoi Mrs Oibirabnina ipurobegi mafam amadi purobegi ming icha kya subigi haibana chingba puna maksing han thambi ai ha asi sangolban wahengbam laikai dagini aduga koi papa gi mamingna Laishram Biren aduga mama gi mamingna Laishram Ongbi Memcha TV ai gi iwa ipuroibegi mingna hidang mayum Rajeshwar Sharma aduga ai gi nupamiyum na nagamapalda aduga ai icha nupi amakhak laizare magi maming ne hidang mayum Ursula Sharma kawi icha nupi je sahi kya muka subira ai icha nupi je chahi manga chahi taru haira ini yam nungai jai alo khoi ngasi gi khoi ge smaina khoi gi yam thajada ba yungi mawo ma oirure yungi mawo ma oirakanda lakhiba wakhal ne ba masigi steps lo khat pira ise hai basing si kanabu urubade inspire oijaraga karamba wakhalon degi masi khoi gi family na support te kiran ta isai wakhalon dera kamai to lakhibu na habisu khasing thambi masi ai gi Mrs Thokpok gi wakhalon se aina mamangi interview da so ai haijagare aina believe tawbadadi nupi ama oina ko nupi khuding mak akoina ima ipa gi manakta leiringai dadi akoi gi independent life se dum oyeba but akoina yum pan graba matung dadi akoida kitang nuparom side tagi nembo ikubu family gi side tagi kitang restriction ama leiba adagi like shu me am tamuraga su akoida समाज की चटनाबी सी सेट pa yai yade adagi mauna si thok pa yai yade haibagi chutnabi mayam se laigreba but ai angang oringai dagi hauna aidi sigumba wakhalon se ai khara kai haini isana pamjade ba haidi hoi yumgi ju mayam ju restriction adugumba mayam so khoi ingani aduga akhoi gi nupi obising se upgrade chu lakadabani mapale pan thoga haidi akhoi gi P3B se taunariba up to date oiba haitare ko sigi pot se aingonda si concept se adum laining bai wakhalon di lai adumak laibaduna su universe na aingonda PB bani na ai laujayeba aduga ai gi sumaina Mrs India thokpa khotpa sidi tasing na haraga di Dr Konika Khoraizam mahangna aibu keno thoksi khoche na haibadagi ai adumaina thokki bane ado yamna nungai jai ai credit chu monda pizage aduga akhoi gi Manipur gi laibiriba keno public mayam da su aina sigi credit se ai pizari ipurobna di kari reaction ai ipuroi bese amarom da hairagadi aiga maga se wakhal yamna chana yeba aina yum pandring ngai degi hauna ibani dum wari shana yeba ai shumaina pami ai shumain tawningi haibagi mangonda hana dagi aina haigi ba leibani na adona angang lairba matungda aina ai Mrs India thokningi ai shumain tawningi ha matam da mana dum hena aingonda support bibi bodo taw khotlu kadawai tawroi doino nangamgani haibagi yam achauba aingonda support ama phange adu sigi support sina sune aina ngasi mimang thokpa ngamjari base jam chume father in law mother in law na su haiba worries na di hena support tawbiram gani haiba su thajai adu father in law adu mother in law daga Nirupama gi husband gumba sigumba si hene na masing yam basu vision wa thamjage makha tajara poina akhoi gi nupi ama oina khoi gi lawriba thodang se adugi matik yamgre adu tangai fadana lawdaba yadraba thodang se nupi ama oina kari kari ne hande khanbi nupi ama oina ai maikai dagi haija taragadi ko akhoi gi nupi ki sajat hai tare akhoi gi nupi gi magun se ahalaman singna hairam bada chama ga nipan lai na hai saklon se aduki matik hong mangam meba adubu nupi samas asida akhoi gi P3B ma semba matamda yumma ma semba matamda nupi haiba se changdraba yadraba adagi nupi gi thodang se aduki matik lai greba adubu ta sengna ai wakhalon dadi akhoi nupi na women empowerment haibai wane ba kabida akhoi na nupa ga nupi ga lamba pa ga da banate ba nupi gi laijari ba magun sida akhoi na he na akhoi da kai haini he na chawkhat pa adagi he na haithoi singthoi ba he na lai shu tammaga haidi educational qualification kai gi lai ki mangan si ga iroi lena aduga akhoi na samas ama chima matamda icha phajana semba
icha hairaga ai icha khatang natte ko aina harise ai icha khatang icha oina ujade khoi gi pitribis da lairiba angang khudingmak ai icha ne na ai laujayeba aduna makhoi sing asibu lamjing lamtakpa adagidi aphaba cha khingjang aphaba chinjak pizaba aphaba wakhalon khalanba aduga moise sembiba aduga tungi miron gi damakta moida aphaba wa haiba aphaba loina bibase si nupi oibegi khwai digi achauba kaino thodang na aina khalli Sagachari, Yamaman Yamaba, Kalan, Kama, Serta, we bade a makta, Hogi, Nupi, Zibu, Tankak system Kaibira Ego, Mo Bire, Mamma, Mo Bire, I think wife am so bire in it. Other Masiki Matansi, Ahogi, Tenabira Kiba, Madukasitan, Setobi. Masigi matang the higher targadi, Angangoing I the Yidum Hajar Agabuko. The Angang oire, Nupi Macham oireco. Wakalsiam nungai, Nupi mo oibese. Heidi I Nupini Nupane Hibagi on the distinguished Tobacotpa, Aduga categorized over Elizade. Adugimati Nupana Tobangamba Kudimo, Akujutoni, Hibagi Asadum Lire. Aduga a bringing Zizu, Nang Nupani, Nang Nupini, Hibagi Kashu, Kainoga Tauser of Tape, Aduna Aidum Asacha or Laiko. Metric Tare teenager, Matam Lae Kotle. Aduga sometimes outer part of the family high tarikos environment tagi matung ina discrimination kra di thingna yepako like laidana as nang di nupi ni nang di aduni adani si pot ai chungya ya ning deba adugi wakhal je charaga dum lae laga mau mu oire mau orpa matam dadi ekoina ngasagi independent yamna oiram base haidi independent oi haidan imai pa gemak hada di laire career mak focus tawge haba matam de ba ai sumaina MA tamge ai sumaina training am sake habda dum ya bieba aduga mau or matung sida mukse lohongam dai sisu tension haigat lebata sengna haragade ai si kai gumba sumaina yum pan gi taragadi aina tawni ba thabak mayam sai tawba phangatra khotkadra haibe khanjana bam su lairine ba but adu taraga so ai nupa ga iga hana dai wari fazana sana to kibina adugi problem ti thoina laitre aina apamba da mana adum support adum tawbira laeba mama amu oire mama oire matung dadi amu ke hena wakhal je adukki matik chaw thokhreba ko haidi mama oibina ngamdabat potse laiteba hena su motivate oye aduga ngamgadi haibagi pot ama laeba kaigino habada nungshiba haibasna mamang thaidana ko mipum khuding makse nungshiba yaudragadi ya poteba adu mama khuding makse ko apopi mama bu oire poktabi mama bu oire ichagi nungshiba sidi loina mak khangba ngangta neba aduna sidana hena mama oibadagi hena pitribi se aigi ni pitribi sna ai bu nungshi aina su pitribi bu nungshi nungshiba gi lipunsna pullaga mang tharaga ne yamna nungaiba ama oye hujikse Change matang ne bagi nungai bangang ta mama ampa se anamba na masanu pa se pangal ado icha nupi phangjagi ba mikupta mama moina kari phaubi icha nupi se phangba mikupta ai yam tina harawe khwai dagi nungai ba kaino ne na aina laujage ba ko mikup ne na laujage ba ko aduga aionda di nupi nupa haiba kashu leite kayin da ai isamak tabo ai nupi ni ai nupa na haiba categorize tawde ba aina ngamga da bathabak ama target tawgi ba potu di ai dum ngamna ba dum hotnari dana ko adu mayamna su dum hotna biram gane ai thajaye ba aduiduna ai icha nupa pokpagi aionda kashumta adugi poto leite adu mana ngamba poto adu dum tawjasanu ai dum support tawgani encourage tawbi gani aduga adu maina chasagi sanu ba mane yam nuaije adu khoi wari su kitang hek hobaga kitang serious oizakre adu isagi qualification adi kada schooling hobby rakhiba singdo madusu thambi aise qualification di graduate loigi badi 2011 ta loigre bako aduga marakta aise yum pale aduga ai cabin crew oire adai jam sangna lerba matungda ai hujik se first year oina ai MA tawjari aduga schooling di aise class 5 over little flower tambi tame ai lai yam kana hairak pasatra nate tawbudabu ai aduki matik hona badi kale eba aduga aise class 5 pok tama ba matungda class 6 to 10 se modern english high school tame 11 12 se aise kanan debi tame aduga graduation infal college solution bane bako aduga aina yam haijaning bamna mipum khudimak se adum hotnaraga dine loine achieve tawba ngamme ba ai hujik ma wari cha loire ko adu joi MA tawjari ba aduna hotnabagi makha pole mayam so hotnabiyu hard working will always pay ko aduna no pain no gain haibadune ba yam nungaise makha ta sar poina khoi khak kitang khak amuk entertain tominasi adu Nirupama na pamja paise hek yumda he ngampi ba isem tang han khudol khoi bier singa tambi ai jani bigati na ge haita de isama 5 years ki type dum behave tawjaye ba ado aina yam mangonda yam sakpa isai angangi rhymes kumbana namba sae
aduga sakpasisu yam chakatnaraga saktoineba kudol tampi Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lies, no papa, open your mouth, ha. Sisi ibani, ichani pigi ibani duo toraga, aina mo haiba mana mo kumba toraga, dum dumai tora sakminai. Adagi, aina yamna pamjaba, isai amasulai, kainogini. Come on, ready on Friday night and won't be long and hit the dance. Jago idum sanding it. I get acting as a young tower. At the mind toraga, Makata Kore say, Come on, radio on Saturday and won't be long and hit the dance floor, I won't be Kawukari. And the hin got gas, I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills and just come tonight. Call where is someone? Yam gangan kiba pambasu nungai kiba isai maksudum su oibiki isai do thagachari yam nungai jing ha khoi haiba hitaba khazitang khoi entertain na khoi beer sinja thambira bai damakta makhata jarak poina khoi khoi isa se ko nupi je huzik right manai din pa ga haiba gi mayam su thambigre masi matam du da lairami baduga hojisiga changes phangbiba ubiba phangbibra dum bi mota wakhal aigi mota di right manade manai haiba se ko changes ti mayam ureba ko adu changes u bai se official lom da la aga di hoi salary rom da magi pay hengatle adagi di magi post ama kaino tawba matamda adum manana government site tagi oiraga su lobom dok pa sakholak pai matung ina di dum lowri ba ko but in the inner rom da changa aga di aigi wakhalon da di hujikan gi nupa macha sing naharo nupa sing sinane nupi sing se respect tawbagi chang se thaina gi miron akoi papa hoi da hoi gi miron sinane tawbane hen badi manungi oina yenga aga di moina respect tawba se hujik na heleba ado hujikan nupa sing se ai loina mokti haijaba nate kharat khaki wani ko loina di ai haijade ba do respect tawba dagi nupi bi ikai khumna bi ba awa ma thak ta thangat pa se ai khoi gi thaina gi papa hoi ida hoi gi percentage moina di heleba hojik se kitang handarak pai tar ba tawe do handara ise akoi myam kaino tawmina se haidi aina su haizari akoi gi not only in Manipur but all over India to respect women because if you respect women there will be a great changes and it's for our nation adu akoi gi samaj da su hena akoi gi na hena su uzaba khangjaba sari san pi ojaraga su akoi dum back bite to ba da gi hai kasum bai na tong no ba se no pa nu pi ga nu pi ne hena de khar ga su hen bra na khalle adu masi gi wakhalon si da di kari happening masi gi wakhalon se back bite to ba khot pa se ta seng na hire ga di ko akoi nu pi se emotion na yom bane ba adum haizage ba ai isamak su emotion na dum yomi akoi se mama su oi bani na ko akoi di mi gi kitang nungai ta ba se uba ya ta nem nungai gan da bane ba yam na ga or kyan hai ni emotion na thumat ki ba to ada akoi na emotion je thumak pa matam da di akoi na kaino ma haining ba kaino ma share tong ning ba matam da ai gi di friend da taw doi ne ba sometimes in a family there is something that we can't share with our mom, dad, parents. Aduga agi nupa do bok ta share taw banga makta ba yawre eba. That time friend is very important. Friends da koina bye ai shmaina tawre ita ai shmaina tawre khotle na. Akoina di yamna kainoga thazana trust haizari ne ba but haibiri ba mi duna di kai haini akoi gi tung da isma di shmaina tawwe kaina beg bite ta tawbi ba se. Si yam phatte ba ko aduna aina makhata na su mayam su dum yengbiri ko si tawbi ga no ba mina no da thazana kaino ma haibire ibase nang adu secret oina dum thambira ga ne aduga negative su pibi da ba adu haitraga di pi ranu negative oiba kaino se comment se tumina dum laibiro aduga adudagi mana nungai ta dana haizaiba pocha positive lom do ontho oga ma do overcome tawna ba adom lom do dum haibiyo ba adu akoi nupi khuding mak se akoi sigi problem sa adu aidi imana bi do na kai dum share taw ro ko khodok pa sa akoi je punna ma se kaino man si to je na beg bite taw ba gi mohota na bitching taw bai mohota na oina ma se kai haini phajana thembi ra ga nang si taw bana phani khot kani hai ba gi overcome taw bi na bane akoi haimina se ba yam chume aduga ko hek oi tinari ngai manung dadi akoi gi tamjari ba secrecy mem keep so biram ko hek sauna rakpa adagi mikup khara da hek nuai na da ba adagi mina mana do hai di hai ba gi
ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯪꯗꯪꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯖꯦꯂꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯔ ꯁꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯍꯟꯒꯦ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯈꯜꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯍꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯄꯤꯌꯔꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ब्रेक की मतुंगदा तरामना मोक्चरी निरुपमा अखोई ngahaksu अखोई इसागी पर्सनल अखोई पामजबा चाहंजांग अदि कलर अदि हॉबी सिंजंग अदु खंगजगे अदि इसागी को हॉबीज खोई अपा अपाम करी करी दि लेबी आई हॉबीज हारगदी ऐसे लाइक पाबा यामना पामे कयिनो हाबदा लाइरिक्सना इगोंदा ज्ञान पीबको ngasai sum haijayina akudi yum pale ko yum pale icha laire tension adagidi stress yam layeba adagidi sum mujikti akoi se miron hai miyai chala abanina ko there are lots of things that keep us awake haidi yamna stressful odum oidena hujikan se family khatang na te se work place work stress odum laini loimak laidena ko masi aina lairik aphaba ma khallaga paba da ko ai se wakhan se nungaieba asina lairik sina ingonda happiness piye maitai society da koi gi thaini ipai puisingna mauna ayukta lain khoiramba nungdang wairam lai khoiramba haibase yam tuki matik phaiba kaino da koi ni isana meditation tawba ngamjadabani ne haidi akoi di samna habda stressful life ne ba problems di mi kudi ma dum laidana ko aduiduna akoi na si se kamaina mind se calm down to honge hai taragadi akoi na minute manga tara khatang isho khoramba matamda ko ayuki nungdang ge santi phangbase aduiduna ai se mrs fashion icon oi haibai wane ba yum chakragadine I like khurambasidi sung tok tok teba because it calms my soul and mind haidi ai soul se calm down to biba aduga peaceful oi biba do adu oi adu ai hobby hai taragadi ai prayer ai like khuramba yu kanungdang ga natraga su adum ai sangba matam tawjai aduga ai spiritual oi ba like gumba se ai pai ye siam aingonda nungai aduga ai hobby sum oi yam noise ad hang tung the future da ichanu piece na man apam lambi ma any field da larki da boiro jagoi gi da boiro isai gi da boiro acting lam da boiro man apam lambi ma khong thang ge chalake ha ba me kupta magi fathers na magi apam bas oiram draba mama mo ina di madugi timing madugi matang do karam step lo bi gen ai ichanu piece na kari gumba career amada mana ko khongda ge khallaba ado hana aina ma se karai bok yona ma se pami bano taseng na magi thamoi dagi pam na thola ibra natraga na ngahak tangi haibra haidi temporary oi ibra haibado aduma hana khangba ma thau tae bako aduga adugi matung na khangdo matung da magi mapas na kari gumba fathers na yarak train na khalla se ba adui taragadi ai ichanu pisiga aiga खुसमना रगा को कोऑर्डिनेशन फजना लाइरगा इबानी से नंग आइगी इचानु पिसना पामी बा पोचे सीने हाबसे आइगी नुपासा अंडरस्टैंड तौहनबा मा चंगेबा वा खतंग हाइबना तबा थबकसिना उटलगा ने को आई मानस पामी जे सिबो पामी नि खोटलिनेना हाइबदो अदो अंडरस्टैंड तौहलो मतुंग दा आइना फजना कन्विक्स तौरगा थबक नोइना पांगथोगा अदुमाइना आई तौजगे याम नुवाइजे निरुपमा यो वाखलोन सिबु कोइ हाइनिंगाइ तन थागचरी मरमदि अखोइ ममा अमा ओइजरुबना मसागी हेक कोइ उसनबसि ममाना दे हेले हाइने ताजै अदुमकनेबा निरुपमा थम्बिरि सिसो मखा ताजरा पोइना निरुपमा अखोइ निरुपमागी वाहिद मिनेको मिन हाइबिरकपदा क्वाइदि हर्ट तोबिबा अमदि क्वाइदि नुवाइबिबा वाहिसे इसादा करि करि ओइबे aingonda yam nungaitaba dai horage ko aingonda yam nungaitaba wahi se ataina hairakpadi ai kaisu khande ba ko aduga akhoi mana aingonda thina jaiba se ai yam nungaiti like akhoi mana ga sum angang oi ngai da dai like paning da ba khopa sum tawba da ko nang mi oiraroi
nang dum mi oidadana pattana pumdana lairabni kainga sum hairapase aigonda yam nungaijade ba sise ai sibu mana sumaina hari sibu ai sibu mi oidana ga mangadrani as adagi adudai motivation ju phangi ko ko ma sumai hai se ai honarani ai ngamaroi kaina ga adu yam nungaiti ke kai khalakpado yam nungai se de khwai nungai bina karam boy bidu wa hai se khwai de nungai base aina thabak ama tawba matam dane min appreciate tawi base ai yam nungai kaino habada chak matabu thonge ko chak matabu thonge ko adu effort dum changi ne ba lairik muta pare effort dum changi adai ke ko effort dum changi loina ma effort changi ba sidai za aina tawjari ba khara du ko mina thank you ga habirak pa thamoi sengna yamna harau jare ga appreciate tawi ba do aise si se yam nungai aduga aina su mi dum appreciate tawi aduga mingonda gi su haidi thank you haiba wahi do adugi poto haidi appreciate tawi ba do khangbi ba do adu ai pa me adu yam nungai si pot se khwadi nungai tab se tasing di akhoi gi kai hani husband naga thagat piraga de hena si nungai ba phawjari ne ba man adu ke ba daga se atai ka nam ta naga phajai ka har phajai atai mayam na phajai har asne ai gi nupa do na phajai ha ba do adu na su hena magun ya me ba tai ke raga ne ai nupa naga phajai harak tra ga dine ai se tang thawai nungai te ba manung na pro cha aduna akoi maitai masa se ko akoi gi manipur masa sing se mi appreciate taw bu hai ta bane ba khangbra haidi mi ke na ga thau pa se you look lovely snang yam phajai kai mi se mu che harawan bol haibam lai dai na asiam taw bi ga da bane ba adi demand cha sari ba thabak ta su nungai chatani ko akoi na ke ne dugo moina mangon da kaim taw da gai chuk sa gai se chu sa gai le ni aduna mi magi thabak ama kai no taw matam da mi ngonda wish pi ba compliment pi ba snang yam phajai adu taw da taw ha ba se mi magi mood ama harawan ba se mi du gi su ngasai chatli ba thabak to da mai pak toy ne ba ani am chumi thaga chari makha ta jara poina khoi nirupama karigumba film gi line se da khoi tungda khoi khungda bi rak na bai damak ta haibira agadi khoi nirupama da khwai di chanai gaina khanjaba paraga di si hero se ka chemistry se sada ni kai khanjaba sa mi gi loi lei sina otherwise ki wari na chadabi da ad nirupama gi ti kana ne na hen khanbi ai si film ga haira adi sam thina di harau ne do huji phobudi kanam ta di haibi raktre lakhi doi ne ai se kai no tawe aina angai dagi ko adum pamjarak pa khoi yambung kai ku se si se ai yam pamjai haidi ma se yamna khangde ai dum pamjagi da hai tar ma ga chemistry je dum khara chana dau male chanju sana do male ai ujaba matam da ko ayam nungai do khoi tungda akhoi dream ji su adum success oi bi haina khoi TOMTV ma kai de su wish tau jari am thuna masi success oi bi na adu if kari gumba ai ge husband duna la eng khalo ba offer la e ba ai ge husband duna ya bi roi dra adu su mayam khang horage plap khang ai tan ja sida kaigumbo offer sa la ena khala se ba ko first of all ai husband do dum aina hire ni ba ko hai bagi mong se su yamna nushi na ga hai doi ne ba ai punsi sida ai se kainom tawningi ai bu sumai tawdra de ai bu sum patla lai ra ka tra kai na ga approach hai ba si su yam maru oi ba mi ma approach yan mana ya han ga ni ya halwa ju wangang sangang da lai ba ado thaja han ba si su da ka tai ba do aina yamna ai approach ta lai re ba tadi magi mut nungai ba ma yeng tare karama matam da adu di ai yaning ya adu shi so engon da lai ba adu thaja han ba hai ba si so engon da lai adu ga ma se aina fazana convex tor ga yam fazana approach ta udara ka di ma su ai nu shi bani na ko adum yai ra ka ni hai ba i thaja ima le ba nu shi ba hai ba si bu kadai ba ko bi bu ima le ba nu shi ba hai ba se ai gi mo ta di ai gi thamoi se si da gi hana horoka da bani ba ko mipung khuding ma mama leibak nushi da balaite aishu nushi somsu nushi birangani mayam pumna makloi nushi birangani ba ko tawu ai iman daiba ama nushi ba hai ba se ai hotna ba le pa ya de ba akoi na ngasi lauri kholau kaya ko ima leibak chaukhot pa se loina pa mi dana ko but akoi na thabak kemta chu da bida kemta taw da khut si hang na laitho agadi kanana la aga ima leibak se sem doi no ba aduna mipung khuding mak se youth khuding mak akoi isadagi hauna akoi se thabak shuba darka tae ba akoi thabak shuba lepa ya de adu imale bak nu shiba se aidi aina thabak shuba do hard working oi ba do sidai sida oina mata manghanda bida isane isa thabak pija ba natraga na thabak shumina ba khoi myam laidana ko sidai sida ai imale bak nu shiba se sisine na khalle phije laiteng se yari gai ai imale ba ki phije laiteng akoi gi phaneng ma pa nai ba ina phi se yari gai utna ba dum ai hotna jai ba chance phang ba mi kupta
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯖꯨꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯟꯗꯤ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯃꯅꯤꯈꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯕ ꯄꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯁ ꯏꯟꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯒꯨꯒꯜ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯐ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯒꯤꯐ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯤꯅꯦꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯇꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯈꯩꯅꯦ ꯍꯣꯠꯄꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯩꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯈꯟꯖꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯍꯔꯥꯎꯍꯟꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯒ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯕ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯁꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯍꯤ 90 ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯑꯃ ꯁꯨꯖꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯗꯅ ꯗꯕꯜ ꯋꯥꯛꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯅꯤꯔꯨꯄꯃꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯪꯖꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯔꯨꯄꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔ ꯐꯝꯕꯤꯔ ꯂꯩꯖꯩ ꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯍꯨꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ तसेंगना हारबदा आई याम थिना नुंगाइजेको आई मंगलांदा बोबा आई सुमाइना मयामदा टोम टीवी की खुथांगदगी टोम टीवी ना सिगुम्बा सैटेलाइट चैनल्स अमा पुथोक्तना सुमाइना छिनबीबसे अदुकी मतिक लाइबक फै अदुगा तसेंगना आई वखल से याम नुंगाइजे वुमेन अमा रिप्रेजेंट तौरगा नुपी अमा रिप्रेजेंट तौरगा ममा अमा ओइनाको याम थिना नुंगाइजे अदुगा याम हरावे आई यामना थागतचरी टोम टीवी बु सिगी टीम सिबु अदुगा अखोई इचे जोली सिबु याम थागतचरी थैंक यू अदो कोई मखा तानसु वारी से अमुकसु कोई उनबै तंजा से निरुपमा दे लौजगे निरुपमा ना मतुंग द फ्यूचर द चप्पी ब थबक खुदिमक कोई यावबिरु ब थबक खुदिमक कोई टोम टीवी माइ कै दिगिसु माइ पाक पाप ओइबियो कोई इरमदम मणिपुर की माइ कनबा कोई पुनमकी माइ ओइसबा फंगन बियो हाबसु विश तौजगे ngasi oinadi nirupama degi su kainaba ayabdu lawjage viewers ngasi gi oinadi promising stars khudol tamjabegi tanja do mikuba sida lotion sake mathangi episode ta anoba guest amu pudura laksage numitu phawbodi pungpham du phawbodi akhoi punna mu ngai minase aroi boina amuka shanna kainaba